Ibihe byiza inshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kubagezaho inkuru twise Igiporisi cya Kenya cyaburijemo imyigaragambyo i Nairobi. Igiporisi cya Kenya cyabujije ko habaho imyigaragambyo rwagati mu murwa mukuru Nairobi no mu nkengero zawo kugeza hari ikindi gitangajwe. Igiporisi kivuga ko kuba iyo myigaragambyo itagira abayiyoboye bituma bigorana kubungabunga umutekano. Zimwe mu mpirimbanyi zahamagariye abantu guterana kuri uyu wa kane bafite ibikoresho byo gukambika cyangwa kwigarurira parike ya Uhuru hafi mu mujyi rwagati mu gihe abapolisi benshi buzuye Nairobi. Ibibaye nyuma y'ukwezi kw'imyigaragambyo yo kwamagana leta ya Kenya aho abantu babarirwa muri mirongo bamaze kwicwa. Indi myigaragambyo yari iteganijwe kuri uyu wa kane. Umurwa mukuru Nairobi niwe wabaye igicumbi cy'iyo myigaragambyo y'urubyiruko, ariko yanabaye n'ahandi mu gihugu. Iyo myigaragambyo yatangiye ariyo kwanga imisoro ihanitse abanyakenya bavugaga ko ibabangamiye. Nyuma yo kudasinya itegeko ry'imisoro, abigaragambye bahise batangira gusaba ko umukuru w'igihugu William Ruto yegura. Ku mbuga nkoranyambaga hari hakwirakwijwe ubutumwa buhamagarira abantu guhurira Uhuru Park hafi mu mujyi rwagati kuri wa kane imbere y'uko bagana kuri State House ari byo biro by'umukuru w'igihugu. Mu ijoro ryo kuwa gatatu, igipolisi cyavuze ko nta myigaragambyo izemererwa kuba mu mujyi rwagati wa Nairobi no mu nkengero zawo mu gihe hataratangazwa izindi ngingo mu rwego rwo kugira ngo habungabungwe umutekano. Ibi byatangajwe n'igipolisi cya Kenya byarakaje abantu ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bavuga ko igipolisi kidafite ububasha nk'ubwo kuko amategeko aha abanyakenya uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo. Umukuru w'igipolisi w'agateganyo Douglas Kanja yavuze mu itangazo yashyize ahagaragara ko iyo ngingo yafashwe nyuma yo kubona amakuru y'iperereza yizewe yerekana ko hari udutsiko tw'inkozi z'ikibi zishaka gukora urugomo zitwaje iyo myigaragambyo. Ati dufite amakuru yizewe ko imitwe y'abagizi ba nabi iteganya kwifashisha imyigaragambyo ikomeje kugira ngo bagabe ibitero byabo birimo no gusahura nk'uko itangazo ribivuga. Rikomeza rivuga ko ingingo ye yayifashe kugira ngo abayoboye imyigaragambyo batabangamirwa n'abagizi ba nabi bihishe mu myigaragambyo. Yakomeje agira ati nta myigaragambyo izemerwa mu karere k'ubucuruzi ka Nairobi no mu nkengero zaho kugeza igihe hazatangwa amabwiriza mashya kubw'umutekano rusange. Kuba imyigaragambyo yatangira kuba, William Ruto yumvise bimwe mu byo abayijyamo basaba, harimo gukura amafaranga yagenerwaga bamwe mu bayobozi bakuru ndetse asesana guverinoma yose, ndetse n'umuyobozi mukuru w'igipolisi yareguye. Ariko abigaragambya bakomeje gusaba ko hakorwa ibirenzeho mu gukosora ubutegetsi bita ko ari bubi ndetse ko ngo burimo abaryi ba ruswa benshi. Ikindi bakomeje gusaba ni ukurikirana igipolisi ngo kibazwe impfu z'abantu 100 baguye mu myigaragambyo bivugwa ko barashwe n'abapolisi. Abantu batari munsi ya 50 barishwe, abandi 413 barakomereka kuva imyigaragambyo itangiye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburenganzira bwa muntu. Hagati umunyapolitiki Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya yagaragaje ko atemeranye na gato n'abasaba Perezida William Ruto kwegura, batekereza ko ari bw'ibibazo byugarije igihugu byakemuka. Mu nama y'abahagarariye ishyaka ODM mu nteko ishinga amategeko, Odinga yavuze ko kwegura kwa Perezida Ruto bidashobora gukemura ibibazo Kenya ifite kuko yasimburwa n'abagendera kuri politiki y'ubutegetsi buriho nka Vice Perezida Rigathi Gachagua. Odinga yasobanuye ko iyo igihugu kiri mu bihe bikomeye abantu baba bakwiye kuganira bagashakira hamwe igisubizo. Ati mu bihe bikomeye nk'ibi igihugu gikwiye kuganira, ntabwo tugiye kubikora kugira ngo dutabare Ruto, ni ugutabara Kenya. Abajenerali ntibagira imyuka iryana mu maso, ntibagira amakamyo amisha amazi, bagira amasasu. Kuwa kabiri, ibihumbi by'urubyiruko byiraye mu mihanda bisaba ko Perezida Ruto agomba gukomeza gukora impinduka muri guverinoma kandi ntizigarukire gusa mu kwirukana ba ministre, ahubwo zigakomeza zikagera ku kwirukana ba guverineri n'abayobozi b'inzego z'ibanze ahanini bashinjwa kwimakaza ruswa. Ruto kandi ari gusabwa kwegura ku giti cye kuko nawe anengwa uburyo yakoresheje mu gukemura ibibazo biri mu gihugu, bityo ingaruka zikaba zitagomba kugendera ku bandi we zimusize. Nta nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza.